Forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Let me tell you about a place, the summer of the New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Oh man, you twisting the night away. Ma, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Ma, take these guns away from me. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud following me. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Antes de la gran llegada. El saco. ¿Trajeron el saco? Sí, estoy muy emocionada. Viva mi amiga. Ellos no, ¿sabes? Estoy muy emocionada. No puedo continuar, no puedo continuar. Disculpen la interrupción, pero ¿cuáles son las expectativas del gran encuentro en 20 minutos? Ay, 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 después de tantas horas no vemos la hora de llegar. Que se haga, Marta. ¿Dónde estamos? Garanguá. Whisky. Estado de Santa Catarina. ¿Cuánto nos falta para Cristina? 40 kilómetros. ¿Y en minutos? 40, 30 minutos. 30 minutos. 30? Obrigada. Seu nome, please. Você como se chama? Miro. ¿Você? ¿Y el otro que habló? ¿Cómo está? Miro. Ven aquí. ¿Você cómo se llama? Albertino. Obrigada. Sí, Estamos en Ipiranga.
A 20 minutos de llegar a Criciúma, estamos Te aviso realmente que estamos en emocionados. Aranguá, acá a 30 minutos de Criciúma. El corazón nos hace así de la emoción que tenemos. Esto es la teta que palpita. ¿Por qué no decís lo que dijiste recién? No se te identifica. No se me te interesa identifica. si alguien se preocupa, sí. Si alguien se preocupa por mí o no. No quiero llamar, no quiero que nadie sepa. Estoy totalmente desconectada de Argentina. Nada más. Cualquier cosa, saludo a la gente que me conozca. ¿Algún mensaje para la familia, Julie? No, pues ahora ya vamos a hablar con Guillermo desde la radio para que comunique a todo Villocampo que estamos espléndidamente bien y que no hizo falta la virome. Ya alguien va a saber por qué. Saludo a Lela. Dos mensajes para la gente de Ocampo. Un saludo para todos y que sigan todos con buena salud como hasta ahora. Que me sigan esperando las chicas. Pino, un mensaje para la gente de Ocampo. Para toda la gente de Ocampo, un saludo muy grande. Para toda la gente que me quiere bien. Los que no me quieren mal, nada. Y Doc, un saludo para los que dejó en Ocampo. Hola, hola. Pero él no. Y Don Martínez. Muy bien, muy lindo el viaje. Bueno, algo más. Aunque no lo creas, extraño campo. ¡Ah, ni llegamos todavía! Y Yo que extraño un montón. Sí. Excelente para que... Sí, golazo con todo. Hay las chicas acá. Pero me pasan de lado. A ver, las baby, aquí mandan saludos. Ah, no, nadie. Ay, qué mala onda. Sacando todo bien. Pipi, para la gente que fue en Ocampo. Que dejé en Ocampo, ni me acuerdo de ello. Mala onda. Y Cocheville. Tudo bem, tudo bem. Ya está, ¿cómo es? Ya está pimentado con la hada. Buen para día, los que miran ¿cómo va? por TV. Ay, saludito para los que miran por TV. Buen día. Qué buen día. Aide. ¡Cállate! Por favor, sentarse todos y Bueno, acá estamos, ¿Qué pensás que te vas a encontrar, Aide? Para, que te estoy para. ¿Qué pensás que te vas a encontrar? Allí, allá, bueno, lo que yo quiero son las orquídeas. pedazo de pizza. Comer, ¿no? Pero tiene un hambre. Me trataron muy bien, pero ¿Pero qué? tengo que mantener la pancita. Con Escarpín, un mensaje para la posteridad. Estamos viajando regio y quiera yo que podamos volver. Buena onda. Villalba. Sí, volver, pero... ¿Para qué? Ay, que llegamos todos muy bien, todos muy lindos, felices y contentos. Eso lo dijimos todos. Hermoso viaje. Listo. Repetiste otra vez. Tere, ¿qué querés encontrar en Criciúma? Una cosa hermosa, un hermoso.
vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteceu? Mamãe, tudo bem? ¿Qué aconteceu? ¿Qué aconteceu? Vamos fazer uma apresentação agora, vocês. Agora? Então aguenta, vou para encontrar Pessoal, então nós aqui, Zuma, Idalino e Irene, nós temos um pequeno desjejum, um bombom para cada um. Sem mensagem, nada de escrito, porque nós queríamos falar verbal. Porque nós somos nós mesmos, estamos aqui. É a nossa pessoa, é a nossa imagem que está de frente com vocês, querendo dizer bem-vindos à nossa terra, à nossa grande Criciúma, tá bom? Então, é um prazer, é uma emoção muito grande recebê-los aqui na nossa Criciúma. Nós esperamos que vocês sejam muito bem acolhidos, tá bom? Que vocês tenham os dias assim abençoados por Deus como foram até agora. E o canto de vocês seja aquele canto que encanta a todos. Que com certeza vão nos encantar, porque nós conhecemos a potencialidade do coral. Então, é essa emoção que nós queremos, é esse calor humano de nós, brasileiros, criciumenses, que queremos trazer a vocês. Esse calor, esse gostinho, essa vontade de abraçar a cada um de vocês muito de perto. Então esse bombom é um docinho para cada um de vocês que adoce mais a nossa amizade, tá bom? Se não me entendem, por favor, reclame com meu patrão. ¿Libro de quejas? Al frente se puede ver alguna cosa de la ciudad, mucho poco. Depende de cuánto sea grande, del tamaño. Puede ser mucho o Sí, poco. la ciudad es más o menos en Tu torno cabeza de sale por 200.000 habitantes. Disculpa. Más o menos. ¿Cuánto? Y la región toda, todas las ciudades y vizinhas, se llega a una población de más o menos 600.000, más o menos. Son... ¿Cuántas ciudades más o menos? Isso, quantas cidades aqui? Não, quantas cidades aqui? É Forquilinha? Mais ou menos umas 13 municipalidades que se chega a uma quantidade de 600.000 pessoas. Em Criciúma, como polo, Acá son estados. acá é um barrio, Morro Esteban. Eso es como si fuera un departamento de Criciúma. No es departamento. Departamento es Santa Catarina. Sí, estado. Sí. ¿La primera vez? Sí. Se siente, estuvieron presentes una chica. Esta también es una avenida Comercial. comercial, una avenida que también es paralela a una otra avenida central que parte la ciudad a medio. Meio ambiente. Esse é o secretário de Meio Ambiente, Enio. E o Guilherme, secretário da Saúde, da Educação, aliás, da Educação, dando as boas-vindas para todos vocês, sim, que se sintam bem em nossa cidade, que é com muito prazer que recebemos vocês. Eu passo a palavra para o senhor Enio, para ele dizer algumas coisas para vocês. Uma boa tarde a todos. Vocês. É um prazer muito grande. Mas a nossa cidade é a capital da cerâmica. E temos um orgulho muito grande de receber vocês da Argentina aqui na nossa cidade.
e principalmente para vir se apresentarem com uma coisa tão bonita que é o canto, né? O coral. Gracias. La emoción, la alegría es nuestra. Realmente no tenemos palabras para expresar esa alegría de estar aquí con ustedes, sobre todo entregándoles nuestras canciones. Muito obrigado. Se sintam à vontade em casa.
nuestro prefeito le manda al prefeito usted una nota. Ah, muito obrigada. Obrigada. Valeu. Y un banderín que después le voy a Que quedó en el hotel, seguramente, en esto de ir y venir. Un banderincito de Se recuerdo. lo vamos a alcanzar. Eu ia abrir, mas como é do prefeito, eu não vou abrir, né? Bueno.